bilo je i boljih dana za Clank Corp. Primorani od strane Mr. Kinga, zarobljeni čiste nered kojeg je uzrokovao Monster Roller. Pogledaj što su ovi heroji napravili našem sjedištu. Ne brinite, šefe! Mi smo sjedište heroja puno više devastirali. Možete računati na sve moje alate za obnovu naše baze. Rekao bih da moramo početi iz početka. Mogu pomoći u čišćenju krhotina. Prevedi! Dok kaže da će nam trebati zatvor za zlikovce koje smo zarobili s Monster Rollerom. Zar ne možemo ostati ovdje, molim lijepo? Ovo je puno bolje od zatvora. Fantastično je! I svuda smo te tražili. A tko si ti? Ja sam Skateboy, heroj koji je uspio pobjeći. Kao što sam ti rekao. Kao što sam ti rekao. Bio sam zatvoren u ćelijama Clank Corpa zajedno s drugim zarobljenicima. Nakon napada s Monster Rollerom, Mr. King nas je zadužio da sve počistimo. Trenutak nepažnje svojih čuvara iskoristio sam kako bih se sakrio u jednom od kontejnera za smeće. Sakrio sam se u hrpu ukrasnog papira za zamatanje i nitko nije primijetio. Konačno, mogao sam pobjeći iz Clank Corpa kroz podzemne tunele u koje se uglavnom baca otpad. Postoje li 3 tunela koja povezuju Clank Corp? Da, ti tuneli vode do otpadnih deponija. Zašto pitaš? Skateboy je otkrio sporedni ulaz u Clank Corp. Nemoj mi reći da si mislio uđi kroz te tunele i spasiti prijatelje. Oh maj! Moramo okupiti sve slobodne heroje za ovu akciju. Oh moj! Postavljanje mikrotransmitera svakom zatvoreniku bila je sjajna ideja. Hvala, šefe! Ma to je bila moja ideja, idiote. Da, imate pravo. Kako napredujemo s projektom Fury? Hoće li biti gotov za dobrodošlicu herojima? Nažalost, šefe, projektu je potrebno još vremena. Još vremena? I što onda? Nemojte se ljutiti, ali uspio sam pripremiti sve druge sitnice koje ste me tražili. A, da, te sitnice. Dobro onda. Pretpostavljam da će i to uspjeti. Ovo je mjesto na kojem završi smeće od profesora K. Izgleda da je... Clank Corp proizvodi puno smeća. Idemo. Kakvo lijepo mjesto. Ovaj smrad je nepodnošljiv. Ne toliko kao onaj u vašem omiljenom restoranu. A sad? Slijedite ovaj put, ja moram krenuti drugim putem. Zašto? Imam zadatak koji me čeka. Ali akcija spašavanja. Shvatit ćete kasnije, sretno. Sretno ti bilo, prijatelju. Treba će mi. Ovaj hangar trebao bi biti povezan s ulazom. Čekaj, nisu li ovo? Ne miči se! Stani! Ne idi tako daleko! Nedostajali su vam prijatelji, zar ne? Uskoro ćete ponovno biti s njima! U zatvoru! Puno ih je više od nas! Što ćemo sada? Povlačenje? Monster Roller zlikovac! Bili smo inspirirani vašim. Heroji, ja sam Mr. King. Savjetujem vam da se predate. Ne možete ništa protiv mojih zlikovaca, a još manje protiv naših vozila. Mislim da ovdje sve završava. Završite borbu. Gospodine King, zar ne, mi ćemo se predati. Bilo bi najbolje, tako će vaš poraz biti puno zabavniji. Zlikovci, napad! Idemo! Moj napad će biti presudan! Nemoj ni sanjati o tome!
smrdljivi, to opasni. Negativci su me spržili. Nećemo se moći boriti protiv svih. Dajmo im ritam. Ho, 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 ho. Ne mogu ništa učiniti. Predaja. Ovo je kraj heroja. Što je to bilo? Ne znam, ne vidim ništa. Nije li to? Kid Kazum! Učinilo mi se da sam čuo nešto o kraju heroja. Mislim da ste u krivu. Kraj je s likovcima.